ministries zo kuba kandi pastor hari abavuga butumwa bamwe bazababwiriza ukabona bari treseriye kuruta abandi bibaho ni cyane hari abandi bantu babona ko ubutumwa busa naho babugira joking bakabwiriza batari gutsindagira ariko aba navuga ubutumwa mu rwego rukomeye. Sawa reka dukomeze n'abandi. Uyu nguyu wo muri pastor Apostle Sebagabo Christophe amazina yiwe njyewe nari nazi. Apostle Sebagabo Christophe akaba umugabo w'umurepresenta w'ikanisa yitwa Calvary Wide Fellowship Ministry. Ayo mazina y'ibzongera akaba n'umuntu wize akaba umuntu w'umunyempano yo ku rwego rudasanzwe bafashije abantu benshi mu gusenga mu guhanura ikindi kintu muziho cyane ari mu bantu bafasha abantu kwigwanaho mu buryo bw'umwuka. So ari ahantu biza bivuga ngo aho kwigisha umuntu aho guheza umuntu ifi uwo mwigisha kuroba usibye ko afasha abantu mu kubasengera ariko afasha abantu no kwisengera aravuga ati wigwaneho senga kora uvuga ngo ari mu bantu bahamagarira abantu kwisengera kwimenya ukunda Imana no kuba mu bicaniro igihe kinini. Amen. Akaba rero n'umushumba ukomeye afite amatorero mu Buraya afite amatorero mu Rwanda afite amatorero muri Kenya afite amatorero mu Bugande. Shalom bakunzi ba Mushumba TV wanyu tsabasuja umuherereye hose Imana ikomeze baho umugisha ikomeze bagirire neza muri rwa rukundo rwanyu muza mukomeza kutwereka mukora share comment subscribe zose mukabikora Imana ikomeze baho umugisha utarakanda subscribe hanyuma ukomeze witege ibyiza biri imbere bihaye biza kugira ngo bizabashe kugeraho bizorosha. Muri rwa rukundo no kudufasha namwe bikabafasha. Muri kino gitondo dufite umutumirwa wacu rero twahuriye ahantu atwemerera kudukorera ikiganiro kigufi. Rero reka tuze kumuha umwanya kugira ngo abashe kwibwira abadukurikira abamuzi n'abatamuzi. Turazi ko hari abamuzi n'abatamuzi babashe kumumenya kugira ngo babashe kumumenya. Karibu. Yes abantu bakurikirana Mushumba 1 TV Mushumba TV 1 Mushumba TV 1 mugira umugisha Yesu arabakunda. Ibujumbura na mahoro nitwa Pastor Ntagawa Noah Burundi niho dutuye Ibujumbura niho turi twishimiye kubana n'ishano cyangwa se televiziyo y'umuvandimwe Imana baho umugisha ko batanze amazina nayo ngayo mfite abana batatu umugore ni wa wundi n'umda kandi mukomeze mugira ibihe byiza muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Asante cyane Mushumba tugwaye kazi kuri no channel yacu. Wegere Imana igumugisha kandi turabizi ko uzudushigikira uri mu bantu baza badushigikira kuri no channel yacu Imana igumugisha rero. Amen kandi yaguhaye. Amen yaguhaye kabisa. I receive in name. Hanyuma tidutinda twebwe nsiba dutinda muri byinshi cyane dufite amakuru mashasha akomeye. Amakuru aremereye kabisa none muyitege kabisa zana gatebe wicare nkuko twicaye hanyuma ukomeze utegere amakuru dufite kuri no munsi. Nkuko bisanzwe uno munsi twabazaniye content itandukanye n'izindi dusanzwe dukora. Tugiye kwereka umushumba amafoto y'abantu bakomeye abastare bo muri East Africa abantu b'ibyamamare nawe urabyumva kandi nawe ntiworoshe suko nayo niba naje washize ntiworoshe kabisa. Nuko rero reka Mushumba tuze kwereka amafoto kugira ngo uze kutubwira abo bantu nimbubazi umuntu zo muvuga ibintu bitatu cyangwa bine ariko ubona arenza ukageza na bitanu nta kibazo kabisa. Umwanya no wacu kandi abazadukurikirana nabo nta kibazo cyabo baba bifitiye akanya kugira ngo baze gutegera ibiza kuri no chaîne yacu. Rero reka tukwereka amafoto tudatinze kugira ngo uze kutubwira nyine bano bantu. Uyu muntu wo muzi pastor yitwa Revera Ruganirwa Sunzu Paul Ezekia. Amazina yose nti waruwe yasi jewe nzi gusa ngo ni Revera Sunzu ayo ngayo nayandi rero ndayakumenyesheje oya gamwe muraziranye
yitwa sorry yitwa Revera Ruganirwa, yagwaye gripe umwihangane, yitwa Revera Ruganirwa Sunzu Paul Ezekia. Ni umukozi w'Imana usanzwe uyoboye itorero ryitwa Cornerstone Igoma. Cornerstone ni Bujumbura rirahaba hano mu Ngagara. Ariko akaba afite umwihariko yuko ari umukozi w'Imana udasanzwe cyane cyane ukora umurimo w'ivugabutumwa. Yego. So ano umushumba ariko kandi akora umurimo w'ivugabutumwa, ni nkaho umurimo cyane abantu benshi bamuziho. Umwihariko wiwe cyambere azakora ibyo avuga. Yego. Kandi akavuga ibyo akora. Naho abantu bakenewe rero. Icyakabiri ni umuntu utagira urugomo. Uzo ni bibiri. Ntaba mu rugomo rw'abandi bantu ngurumva ahubwo bishoboka ko agira urugomo na Yesu gusa. Abana na Yesu umwanya munini. Ikindi umunyamasengesho wo mu rwego rudasanzwe. Icyakane ni umuntu w'ubwenge utarabona. Kuri yagira ubwenge buteye ubwoba kugeza ubona asa n'uwunamye gutya, ariko mu bantu bafite ubwenge ateye ubwoba. Ko murumva guys, ko murumva abashumba bamwe mutazi character zabo ukuntu baba bateye. Ikindi ni umuntu udafashe kuzo mu isi iwe umwanya n'umwanya uja mu ijuru. Cyangwa yaragiye. Yo yaranagiye. Kuya kwizera no kuvuka mu ijuru. No kuvuka mu ijuru ngapfa ku isi. Kandi umusarira watangiye kera kubwiriza. Oya. Korambaza wambaje izo mpamaza nizo mpamvu. Ko ndama numva woja muri kuna. Uyu mugabo rero nizo bintu rero umuntu ashobora kumuvugaho. Umuntu umukozi w'Imana ukora ibyo avuga, akavuga ibyo akora, akaba ari umunyabwenge, akaba umunyamasengesho, akaba afite umwihariko yuko akora ivugabutumwa bimeze neza kandi tanga impact ku bantu bose bicaye imbere yiwe. Aho ari Imana imumugisha. Amen. Reka tugende ku muntu wa kabiri. Uyu nguyu wowe umuzi pastor. Yitwa Revera Mudaheranwa Fideli. Umushumba wabaye umushumba wa Kadeza, akaba umushumba wa Pisma, akaba umushumba w'ikanisa ryitwa Zion Temple Rwamagana, ariko uri mu zabukuru usigaye utuye za Kabuga, akakora ubungubu yarasezeye uburimo bw'ubushumba, ariko nanone agakomeza gukora umurimo w'ivugabutumwa. Icyazwiho azwiho gukora ivugabutumwa rikomeye ifasha abantu kugira imico ya Gikristo. Umuntu urakenewe cyane. Umuntu ukosora abantu kugira ngo barushirizeho gufata umurongo mwiza w'abana b'Imana, bafata ijuru barimanurire mu isi, bakure isi muri bo bimbika ijuru muri bo, kugira ngo abantu bivuga ngo nubwo babasabye nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. Uyu mugabo rero ari mu bantu barushiriza kuduhamagarira ngo niba dufite kwizera mu mutima ni kugaragare mu mibereho yacu, mu myambarire, mu mivugire, mu bintu cyo cyose umuntu yakora akomeze agaragaza Imana. Ikindi ni umuntu ushobora gufasha abashumba muri za seminari, ashobora gutanga seminari mu rubyiruko, ashobora gutanga seminari mu bamama, mu ngeri zose zitandukanye. Ni umwarimu mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ni umuntu w'inararibonye, afite experience ku rwego rukomeye. Sawa, reka tugende kundi muntu. Uyu uwo muzi pastor Prosper Ngomezi ni umungu umusinzira, ashobora kuba ari nko mu ba gospel bakabiri muri East Africa mu ndirimbo z'Imana, z'Imana. Afite indirimbo nyinshi yaririmbye muri Zion Temple, nigeze kumubona kera kiri umuririmbyi nako twiga za Rwamagana. Ni umukozi w'Imana, so afite indirimbo z'amavuta, ni umungu utarashaka, ni umungu ukunda Imana, ni umungu uca bugufi, ni umungu uboneka ko ari connected n'ibintu by'Imana anytime. Tugende uyu nguyu wowe muzi pastor. Yitwa Dr. Prof Bishop Masengo. Ese mazina pastor. Ayo ngaya asobanura iki? Watangire kuri prof Dr. Ayo na my titre academique kwanza. Ni umuprofesseur kwanza. Sivyo? Hanyuma akaba bishop ka titre honorifique ya église cyangwa se fonction à jour muri église yitwa Foursquare City Light Kimironko. Akaba rero azwiho ikintu gikomeye, azwiho cyane no gupromotinga abana bato. Ese kuba promoting no kuvuga ngo umuntu wese ufite impano
iyo amaze kumubona gusa ko afite impano nziza ashobora gufasha abandi bantu. Yego. Masengo agira ibiganza byiteguye kubarera no kubakikira kugira ngo bageze ahantu bazamuke. Abasore benshi banyuze mu maboko yiwe, bari abantu bafite impano ariko babuze ahantu bashobora kuzikorera kugira ngo zibashe gufasha abantu benshi, ariko nabo kandi iyo mpano yabo irushirizo kubabyarira umusaruro. Bishop rero ari mu bantu bagira ibiganza byiza byo kurera abana, byo gufasha abanyempano, byo gufasha buri muntu wese kugira ngo abashe kugera ku rwego rwiza. Abavuga butumwa, abaririmbyi, abanyamasengesho, abahanuzi, abantu benshi. Ni umuntu ufite umutima, agira umutima ukwigwamo abandi, agira umutima ufite intebe z'abantu benshi. Mu kuvuga ngo umutima wiwe ni stade, ni arena, abantu babicaramo benshi bagakwigwamo kandi bakarushirizaho gukora. Icya kabiri, ni umuntu w'ubwenge bwinshi cyane, akaba ari n'umuntu wasomye. Yego, yarize. Ikindi ari connected n'isi, abantu bakomeye, aboroheje bose. Imana rero imeze umugisha aho ari kandi akomeze yagura umurimo w'Imana. Amen. Uyu nguyu uba umuzi pastor? Umuririmbyi ukomeye w'umunyarwandakazi witwa Dorcas. Dorcas. Dorcas uyu. Festina uyu. Uyu Festina pastor. Festina kabisa. Festina baziho kuba baririmbana ari babiri abavandimwe. Uyu ni nkawe mukuru. Uyu niwe mukuru. Uyu mutoya rero. Rero azwiho kuririmba indirimbo z'Imana z'igisimu zisa neza. Neza, amajwi ashongomoye. Amajwi agize ahantu asorera indirimbo haba hateye ipasi, ibintu byose bimeze neza kubera ko bagira n'umuntu bafasha mu buryo bw'umuziki usobanutse. Asandi cyane. Nibyo bintu byose wowe umuzi yo gusa n'ukuririmba nta kintu. Uzi ko aririmba ibintu bisobanutse. Pastor, uyu nguyu wowe umuzi? Nzabakiza Patrick ni umuyumbe uzwiho kuba ari gisirimberi, ashobora kuba ari namba, ashobora kuba afunga nimero 5 mu kanisa. Kandi umuntu ufungaga nimero 5 nta gitego cyo tufa kuraza 5 ni uzuzibira za nimero 11 zaje kuraza. Muvuga ngo zakizwazuko kuba ari umukozi w'Imana wabayeho mu buzima bufasha imitima y'abantu benshi, akoresheje indirimbo, akoresheje ijambo ry'Imana, akoresheje igisirimba, akoresheje ibintu byinshi. Ni souple, amazi minsi muri tere cyane y'igisirimba. So Imana imeze umugisha ahantu ari, atuye Bugande ariko akaba ari na international, Kigali, Nairobi, Burundi, nibwo bedaheruka kugera hano ariko umukozi w'Imana. Ariko muraziranye? Nejo twaravuganye. Ndumva ari inshuti yawe. Hanyuma reka n'umusama? N'umusama. Kandi uzumenyaga imiraraga y'abantu. Reka dukomeze n'uyu wundi, uyu nguyu wamuzi pastor. Nkomezi, Revera Nkomezi Patrick, yitwa Revera Nkomezi Patrick. Patrick. Yitwa Revera Nkomezi Patrick. Ni umunyabyinshi wo mu Rusuku, akaba mubyara wacu mwene Shanga. Mu Rusuku ni mu Bijombo, mu karere ka Bijombo, hijya gucya kuko ya centre ya Bijombo ureze kuri Mutara, karenga mwirango ukarenguka hijya. Abantu bahazi benshi barahazi, n'abatazi nabo muzohamenya igihe kimwe ni Imana nibafasha wozo mukahabona cyangwe mukahiga. So ni umukozi w'Imana uzwiho, afite ibintu byinshi ahuriyeho na Sunzu. Nawe ari mu bantu bavuga ibyo bakora kandi bagakora ibyo bavuga, akaba umunyamasengesho, akaba umuvuga butumwa uri authentique. Ni ukuvuga ngo we na Sunzu barajana n'abantu bagira influence cyane kubera ko ubutumwa bavuga barabukora kandi akarushiriza kuba. Kandi pastor, hari abavuga butumwa bamwe bazababwiriza ukabona bari très sérieux kuruta abandi. Bibaho cyane. Hari abandi bantu babona ko ubutumwa busa naho babugira joking, bakabwiriza batari gutsindagira, ariko aba avuga ubutumwa mu rwego rukomeye. Sawa, reka dukomeze n'abandi. Uyu nguyu wo muri pastor Apostle Sebagabo Christophe. Amazina yiwe njyewe nari nazi. Apostle Sebagabo Christophe akaba umugabo w'umurepresenta w'ikanisa yitwa Calvary Wide Fellowship Ministry. Ayo mazina y'Ibyongereza. Akaba n'umuntu wize, akaba umuntu w'umunyempano yo ku rwego rudasanzwe, bafashije abantu benshi mu gusenga, mu guhanura. Ikindi kintu muziho cyane, ari mu bantu bafasha abantu kwigwanaho mu buryo bw'umwuka. So ari ahantu biza bivuga ngo aho kwigisha umuntu, aho guheza umuntu ifi, uwo mwigisha kuroba. Usibye ko afasha abantu mu kubasengera, ariko afasha abantu no kwisengera. Aravuga ati uyigwaneho, senga kora. Uvuga ngo ari mu
bantu bahamagarira abantu kwisengera, kwimenya, gukunda Imana no kuba mu bicaniro igihe kinini. Amen. Akaba rero n'umushumba ukomeye, afite amatorero mu Buraya, afite amatorero mu Rwanda, afite amatorero muri Kenya, afite amatorero mu Uganda, akaba ari n'umujene ukiri mutoya buriya. Ikindi kintu azwiho ni kwambara neza, azayambara neza, ari smart. Tiwobimenyaga wowe ntamahuzo ufite. Oya yega mwe muraziranye. Uku twe tuba tubona gusa umuntu wakubise ikoti nyine. Hayo nuko yigurira hirya kandi. Reka kuvuga ibintu byinshi wewe. Kandi pastor ibintu zo kwambara. Simbiza ariko uwo mugabo arabizi cyane. Arabizi. Ako wowe nawe nti woroshe. Aya wowe ni wowe uzugira amahuzo. So pastor reka dukomeze n'uyu wundi. Uyu ngo muzi. Yitwa Ngoma Josue. Wewe songa mbele tu. Fuata neno ya Mungu, fata. Ariko pastor. Ariko iryo jwi ririnze niri ribaho. Dishobora kuba ritangiye none. Ndigurisha. Ahubwo bazorishire muri navumbuye bazore note. Bazorishiremo. Neza. Hanyuma rero yitwa Ngoma Josue, azwiho kuba ari umukozi w'Imana wamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye. Ese no kubera iki bazakenera kuvuga ngo songa mbere cyane? Ni songa mbere niyo yamenyekanye cyane. Oya niyo yamenyekanye cyane, yageze muri East African, igera muri za Kenya, Ngoma. Cyangwa no kubera ko ari igiswahili, yagenze amahanga menshi kandi urazi ko muri East Africa baririmbi bavuga igiswahili. Ariko agira indirimbo nyinshi kandi nziza. Akaba ari n'umutoza wa maririmbyi benshi. Hani Bujumburaga cyane usibye mu Bujumbura n'ahandi henshi n'umuvyeyi w'abaririmbyi. Sawa rero kadukomeze n'uyu nguyu uramuzi pastor. Zikama Tresoro bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje aho kuvuga ko uravugaga n'indirimbo ze. Yesu Kristo shuti magara. Ngo azwiho kuba ari umuririmbyi mu buryo budasanzwe, uca bugufi, akaba umucuranzi, akaba hanze, akaba ari umuntu utomenya ko afite impano, n'umuntu gusa wikorera umurimo w'Imana, ibindi ntumubaze, si umunyarugomo, si umuntu ukunzi w'amafyeri. Ibintu ziwe no kwikorera buke ariko bikagira impact. Indirimbo yiwe ashobora kuyisohora ikagira umwaka abantu batarayimenya, ariko yaza kugaruka ikagira ingaruka abantu bose neza bakavuga umukecuru yarayiririmbye atayiza, urahota aragenda simba ariko akayiririmba kandi umusariro n'umuhungu. Hari ukuntu nje nza mubona Edson n'umupapa, ariko n'umuhungu nazo birumvikana nta kibazo. Hari ukuntu atazayizamura cyane, ahubwo ibikorwa byiwaza akora nizo zonyine byo bituma amenyekana. Urumva n'umuntu udasanzwe kabisa. Hanyuma reka dukomeze n'uyu wundi uramuzi pastor. Yitwa Bimira Bienfait. Bimira biganiro. Hanyuma rero azwiho uyu nguyu ni kimwe n'abazikama. Afite indirimbo zikomeye kandi zikora ku musaraba, ziri full gospel. Uvuga ngo indirimbo z'ubutumwa bwiza. So no muntu ukiri umusoro ukiri mutoya ufite indirimbo zikomeye, ariko abantu benshi bataramenya, ariko ntekereza ko ameze nka Zikama. Buriya n'umuriro w'amabira uzugenda urandira hasi, ufite kuzamuka uranda gutya wakandagira ko urafashwe. So umuntu wese uzogira umugisha wo guhura nawe, kandi no umuntu w'umukristo, n'umwana witonda, n'umwana w'ubwenge, n'umwana uca bugufi, n'umuntu tarugo. N'uyu nguyu uko uyu projet se gutya Bienfait biganiro muri 2030 cyangwa 2027-28 azaba ari umuntu udasanzwe, kumubona ntabwo bizaba byoroshye. Tizoroshe kabisa. Naje ndamukunda bikomeye. Reka dukomeze uyu nguyu wowe muzi. Yitwa Mutesi. Nawe n'undi mwana uri hano Bujumbura, ufite ijwi ryiza, akaba afite indirimbo, agafite na channel yiwe, abantu bazomukonsulite, afite ijwi ryiza, umwana nabo bazamutakura niba ntibeshye, ariko umuririmbyi mwiza, ufite amajwi meza kandi ufite kazoza keza imisi imbere. Imana mu mugisha nawe. Uyu nguyu wo muzi pastor. Yitwa Revera Kanziga Beatrice, asangwa ayoboye ikanisa yitwa Betami rikorera mu Rwanda, Kigali, Sakabuga. Hanyuma akabana no mu bishop ari nawe mugabo wiwe.
Ego. Urumva umugabo we niwe bishop we akaba revera. Azwiho cyane kuba ari umuvugabutumwa, akaba azwiho cyane nk'umunyamasengesho, akaba ndetse ari n'umushumba, ari ushumze iyo torero ka revera pasiteri. Ese n'aba mama nabo baza bitwa ba revera cyangwa hari ukundi nde reverande bishoboka abize baradusobanurira nta kibazo muri commentaire namwe mushiremo twumve hanyuma tugasubira kuvuga ngo revera cyangwa reverande ni mwebwe hanyuma ingura mu past bigize janti azwiho kuba yaranze indirimo nyinshi kandi zikomeye uburabyo shobora kuba nirimbye nabi ariko ni umuririmbyi ukomeye, ni umuhimbyi, ni umwanditsi, ni umutoza, ni umuntu ukomeye muri gospel, arazwi kandi yabayeho azana impact ku bantu benshi. Indirimbo ziwe zararirimbwe mu makorari, mu biterane, mu biki, ibintu byinshi, indirimbo ziwe zarakoreshwa cyane. Pastor, ibyo ari byo byose biragaragara ko ndusha imyaka uri mukuru kuri je, wowe uzi amateka yabigize uke. Hari undi muntu waririmbye mu Banyamurenge, katuvuge muri community yacu, mbere yabigize mu bagabo bamamaye cyane mbere. Hari undi mugabo wo uri imbere yiwe baririmbye mbere ava yiwe barahari abagabo barahari bitwa ba Douglas baririmbye muri ministeri yitwa Rehoboth. Hari abandi baririmbye muri makorali yitwa za Musingi, muri za Restoration. Barahari cyane barahari ariko nkaho cyakoraga ni igihe cyane ntabwo bamenya ariko usibye ko nanje ari abandi ntazi akontekereza ko hari abandi bantu bashaka batararimbye kuri standard ye ariko mu gihe cyabo ni nabo bararimbye. Imana ibaho umugisha rero. Uyu nguyu wowe umuzi Adonis itwa Adonis azwiho kuba ngira ngo batuye muri Kenya, kamenya nawe ntago muzi ibintu byinshi cyane. Nagira ngo nyine asigaye abahanzi gashoboka ariko nanone nawe azwiho kuba ari umuririmbyi kandi akaba n'umwanditsi w'indirimbo zitandukanye zimbaza Imana ndetse zishobora no gukora no ku muco hari indirimbo yarimbye ngo ndi umunyamurenge ku muco w'ikinyamurenge, ameze neza, yambaye neza, umunyamurenge. Uyu nguyu wowe umuzi uwo ni mwene wacu mwene wacu abantu batazi uyu mugabo ni mwene wacu mwe mutamumenye uyu mugabo ni mwene wacu. So amazina ndaza kuyavuga nyuma, ariko yaririmbye muri korali yitwa Gisubizo, azwiho cyane kuba yarabaye conducteur igihe kirekire, hanyuma aje kuja hanze akomeza aririmba indirimbo zitandukanye za gospel, akomeza kuba ari umuntu mbari ingoma tugeze kuganira, arambye ati mu bantu buriya bazi kuririmba muri public kandi abantu bagahabwa amateraniro, batuye umugabo abamo n'umugabo kabisa. Imana imumugisha. Uvuga amazina ye. Uyu nguyu yitwa Bigira Elize muramuzi, n'umuririmbyi mwiza rero. Imana imumugisha rero. Kadukomeze. Uyu nguyu umuzi Dr. Antoine Kanoni Rutayisire. Yitwa uwo mugabo ni umugabo w'umunyarwanda uzwiho kuba ari mu bantu bazanye revolution mu Rwanda, akaba yarazanye impact mu buryo bw'ububyutse bw'imbaraga z'amasengesho n'ijambo ry'Imana, isanamitima ndetse no kubaka u Rwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose, bw'imitima ndetse n'ubwo imibiri cyangwa se mu buryo bigaragara. So azwiho kuba ari umuseminariste, azwiho kuba ari umwarimu, azwiho kuba ari umuntu umucengers ushaka kuzana impinduka ku bandi bantu kubera ijambo, kubera ubwenge, kubera guca bugufi, kubera ukuntu akunda, afite umutima ukunda Imana. So ni umuntu ukomeye mu Rwanda, umuntu ukomeye muri kano karere, muri East Africa ntiyoroshe. Kandi si rutumura abangaba bavuga runo rurimi rwacu rw'ikinyamurenge, Kirundi, Kinyarwanda, barazumva cyane abantu benshi akoresha n'ibyongereza cyane. Uyu nguyu pastor wowe umuzi yitwa Pasteur Marcelo Tunasi Jeremy. Sinarinzi. Asanzwe ayoboye kanisa yitwa La Compassion i Kinshasa, akagira ministeri yitwa ngo ni Crefem. Ni ucyongereza yani gifaransa ni magambo inani muri ansigle. So akaba azwiho kuba ari umwarimu, akabazwiho kuba ari umuvugabutumwa, akabazwiho ari umuntu ufite ibintu bikomeye by'inyubako, gufasha imfubyi, abapfakazi, akagira amakanisa mu mapirizo, akagira ama extension hirya no hino, guhera mu Buraya, muri za Amerika, muri Afurika n'ahandi henshi hatandukanye. Afite impact ikomeye ku buzima bw'abantu benshi muri kano karere ndetse no mu isi yose muri rusange.
izo ngibyo muziho nibyo musiho. reka dukomeze rero uyu nguyu wo munsi Saba umwami Paul n'umupasiteri wa Kadeza mu ntara ya Ruyigi aho bita Inyankanda mu Burundi. yego Akaba azwiho kuba ari umuvuga butumwa nubwo abantu benshi bataramumenya. kibaramumenya Ariko nanone ni umuvuga butumwa uzi ijambo ry'Imana, usenga, uca bugufi, ufite ubwenge. Abantu benshi ntibaramenya ngo agenda, ariko hano Bujumbura bamaze kumumenya, mu ntara zitandukanye z'u Burundi abantu benshi bamaze kumumenya. Yego. Hanze nubwo bataramenya, ariko ntekereza ko ari umugani w'Igifaransa uvuga ngo petit à petit l'oiseau fait son nid. Buke ndamusaba gushiramo imbaraga, ndamusaba gushiramo umwete, gusenga no gukomeza idokimenta mu bitabo, abandi bavuga ubutumwa ategera, ashiramo imbaraga kugira ngo arushizeho kuzamuka kandi azogere kure. amen aho ari nawe turamusuje turamukunda umushumba wacu Imana imuhe umugisha. uyu nguyu akagahungu Kidada umufuranzi ukomeye muri ntara ya Rugishane, ariko kandi yakoze no muri Kenya. Yakoze umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Zion Temple Kasarani kwa Reverend Eric, kwa Bakamusore Fideli ndetse n'abandi batandukanye bakorera muri iryo torero. Rero akaba azwiho ari umucuranzi mwiza, uzi sampadi umeze neza kandi ucuranga ibintu bikagenda neza. rero hari nawe Imana imuhe umugisha. Turamusura cyane. Rero bakunzi bacu turabashimiye kuba mufasha akanya ko gutegera ano makuru mashasha twari tubazaniye. Imana ibaho umugisha n'umushumba wacu, ko murabona ko duhuriye ahantu akaba yatwemera akaduheza akanya, nawe Imana imuhe umugisha. Hanyuma pastor no kubaza akabazo kamwe, hanyuma tukaza kurangiza ikiganiro cacu. Sawa pastor, hariho abantu babiri. Umuntu wa mbere ni umuntu wagukunze we utaramumenya, mwahura akakubwira ngo ndagukunda. Hakabaho n'undi muntu muhura ukamukunda mbere yuko iwe ataragukunda. Muri abo bombi ninde muntu uzuha agaciro kuruta uwundi? Ubundi muri iyi si ukuntu bikiranuye kandi ukuntu isi bigomba kugenda, yego, aho kunezererwa cyane abantu bakugose bakugaburiye, wonezererwa cyane abo ugose wagaburiye. Aho kuvuga ngo wicaye hagati y'abantu 100 bakugaburiye, ukwicara hagati y'abantu 100 wagaburiye. So umwanya munini cyane abantu bagomba gutanga no kugira ideni ry'urukundo. Ideni ry'urukundo biravuga ngo ukundane nkuko nabakunze, kandi ngo umuntu ukunda ngo azobasoje amategeko yose. Yesu yaje gukura amategeko yose yari mu isezerano rya kera, asiga itegeko rimwe. Itegeko rivuga ngo mukunde Imana, mukunde na bene so. Kandi ngo ibyo bintu zo mu muntu nabikora ngo azobasoje amategeko yose. Nuvuga ngo itegeko ni rimwe, urukundo Imana n'ugukunda n'abantu, kandi ukunze Imana bakunze abantu. Birakwiye rero ko dukundana, kandi Imana buriye ntabwo idusaba gukundwa, iradusaba gukunda. Rero twebwe iyo mbonye umuntu nkunda aba ari byiza cyane, kandi abasoje amasezerano, abaseza amategeko y'imbere y'Imana. Ariko igikomeye cyane nuko nanjye nkunda, nuko nawe ukunda. Barankunda, bemeye Imana, bumviye Imana, nanjye nakunze numviye Imana. Rero igikomeye kuri njyewe suko bari yabumviye Imana, igikomeye nuko njyewe numviye Imana ngakunda. Asandi cyane. Nico kibazo nari mfite difficulty, ariko urakoze, Imana imuhe umugisha. Rero mushumba wacu turagushimiye, Imana imuhe umugisha. N'abadukurikirana mwese Imana ibaho umugisha. Nawe utaha tuzobazanira ibindi bintu byiza bisa neza. Imana ibaho umugisha. Kora subscribe. Amen.